Gusupien ku li gel fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk Ebdî Civiyan ji Rûdawê re axifîn, gotin ew di qonaxeke hestiyar hesas ra derbas dibin û pêwîst e dawî li şerê medyayî were. کرایەتێ پر کەس جێرازی تنە و بتایبەت چ ئۆل چ باوەری هەیە دەستێ vê gotarê nakê ji binî de yek medicivîne ew gotina xweş wek pêxemberê me dibêje el kelimatu tayyibe sedeqe gotina xweş gava li cem me hebe mere bêje ya mere bêdeng bê divan qonaxa de. براستی وەک ئەم پێڤاژۆیە ئارام تێ دەرباس بن نازک و حساسە ئەم دبینن لە هەر دەڤەرێ بووی مژارە گوتنێ یعنی ئەم ژی وەک کوردێ باکوڕە ژلاتی سووری چاوە ئەم جیە خۆیان دوێ پێڤاژۆیە ئەv شتێ حساس ئەم تێ دەرباس بن ئەم ژی ئەم دبینن دەمجا مە حکوومەتا سووری باواکی باش دەرباس دەبێ ئەم ژی وەک هێزا ئاسایشی یا هەندرینش بۆ دەڤەرێ کوردی و قواتێ me قوات سووریە دیموکراتیە وەک چار لیواهاتی ئەعلان کردن ئەم چاواش بۆ جivînê wilo pêwîstin ge em xîtab bil kerahiya vala derxin ew kesê propaganda dixin ser meşruعê ana getê çêkirin ew kesê ecindatê ji derve bikar tînin em dixwazin wan pîlana vala derxin em hêzê didin milletê xwe em hêzê didin quwetê xwe em hêzê didin hêzê Rojavayî Kurdistan êge li ser piyanê bênavber 24 saeta bênavber ji bo parastina deverê Kurdî. هذا الاجتماع هو لقطع الطريق لدحض من يريد الخراب. Ev civîn bi armanca rêgirtina li kesên ku xirabiyê û fitneyan çê dikin û gotara kîndariyê belav dikin. Dema ku civak, eşîr, Kurd û Ereb û Suryan bi hev re bin, ev peyameke ku em dixwazin dawî li gotara kîndariyê bînin. Em gotinên nexweş ji Kurd û Ereban qebûl nakin. Em civakeke saxlem dixwazin. Her kes bi gotara jeneral razî ne ku daxwaza rawestandina rijandina xûnê dike û em tekezîl ser proseya tevlîkirinê dikin. مرتاح لخطاب الجنرال بإيقاف الدماء ونؤكد على استمرار عملية الدمج. بري حمد اشتي از شكرا جناب مسعود برزاني تكم واز قال لك يعني تقصير نكر بملتي كردره هذا دواء متخاصل ام بانغا خو بشي نجم مسلم عبدي مش قياداتي مره انه جو بدن فاي سيري ما ايه قد نابلا في وضعي ام تخوازن قبي سيري ما وقو ايرو تعفو در خسر فاي و ام تخوازن ايه مجي بين بردان دايك مجي اوجي البندا فيدشتينا البندا جنازتنا البندا يسيرن